Kacang tanah. Oke guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak tunjuk cara buat mie Bandung versi kedai Tom Yum. Order mie Bandung kita buat macam ni lah, tapi udah mantap. Oke, bawang putih. Kat sini ada bahan dia. Bunga kubis, tomato, bawang holland, carrot, kailan, kubis. Letak daun dia daging. Kemudian dekat sini ada mie yang kita dah celur dengan minyak. Kemudian bawang putih kita masuk dulu, tumis dulu. Kita masukkan cili bob. Tumis dulu. Kemudian paste Tom Yum. Ini dia. Orang mesti tak pernah buat kan? Buat macam ni. Okey, kemudian ni air rebusan daging. Kalau siapa-siapa 2 sendok air rebusan daging, masukkan sayur yang keras dulu. Bunga kubis, carrot, kemudian kubis. Okey, cili merah. Okey, kita letak sini dulu. Kemudian baru kita masukkan daging. Kemudian kita letak perasa dulu. Sikit haji, sikit gula, tiram, sos cili. Kemudian dicap sotong. Rasa kita masuk dalam. Dan tepung jagung. Kita bancut tepung jagung. Kuah dia tak perlu buka sangat tau. Masukkan tomato yang kailan. Bagi dia masam-masam sikit guys. Alright. Kacang yang kita dah tembuk, kacang tanah. Okay guys, bau dia memang mantap ni. Like, comment, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.